yadliwa ke le bhola Shabalala wenze njani phakathi eboxini Khalata yaleyo mpahla kwaDuma izandla kwaDuma ihlombe 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 Flavio da Silva liyadliwa leliya bhola uyalithola da Silva phakathi eboxini iyadlala iTV wadlala umtshini wasatellite antsho vele siyabe sibhadele iyadla impofu idla ukudla kwawo shona wena iyadla impofu idla ukudla kwawo shona wena iyadla impofu idla ukudla kwawo shona wena iyadla impofu idla ukudla kwawo iyadla impofu